Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan nga Angelica, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasaritaan mi itibiyag. Tabarang makaibati ti sang kabasit nga adal kadagiti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay tinggan ti pakasaritaan ni Angelica dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Adoy di kapeyo, mama. E di suklatan dito lamisaan. Agya manaka, Angelica, iha. Ala, panawan naklatan dito eh. Mapan ka ni ti papanam. Andapay ko makayat ko nga ibaga kada kayo, mama. Mabalin ka di nga agsarita tapay. Sagbay ang mapanak iji pagadalan. Anya ka di dayta. Sige, ibagamlaan. Kasapulam ka di ti kwarta. Manoti kasapulam. Ibagamlaan, taitad ko. Saan aday tati kayat ko nga ibaga, mama? Ngam kayat kayo man na nakasarita. May papan iti madingar aramidan nyo. Kastalat ta ka din di aramidan nyo, mama? Saan kay ka di amaasyan ka ni papa? Kanayon anak kainom tunggal sumangpot. Manipod iti trabaho. Gapo iti madingar aramidan nyo. Anya ka di mananday ta nga ibang bagam, Angelica. Amumat, jakon ay ayatan ti amam. Di pa'y lang amin pumanaw dito'y balay, tapno awanan ti parikot. Anya? Tapno anya, mama? Tapno nawaya kayon iti dayjay nga Alex, kasta ka di? Nalabos kayo mat, mama. Jakon mapilit ti bagik amangayat iti amam. Ni Alex itan ti ay ayatag. Maawatam. Papa, nabartag kayo manila simbangpet. Ang mga numakaala kayo iti sakit. No kasta ka na yung der aramidan nyo. Bayan naklatan, iha. Awan matlangan sir-serbi ti biyag ko. Maasyanak unay kada kayo, papa. Ngam pangasiyo kumamot. Ipagpagapuyo kumalatan kanya nga anak yo. Di yo kumabaybay anti salon at yo. Angelica, iha. Bayan nyo, papa. Aramidat ti amin akabaalak. Tapno maornos tumat lang ti pamilya tayo. Agyaman ak iti dayta nga imbagam, iha. Katdayawan ka. Gapo iti kasta akapanunutam. Talaga napatagkan ka ti pamilya tayo. Wan, papa. Ikarik nga aramidak dayta. Iso apa nga asiyo. Idyan yung taginom iti arak. Ang mga numakaala kayo iti sakit yo. Oh, naliday ka manan, friend. Apay ka di. Pampanunutam ka di manan, dagiti dadakkel mo. Dayta ti pudno, Vina. Kan amom, kasladyak pa yan mayolo ti agadal. Gapo iti kastoy ang mapaspasamak. Maasyanak unay kan ni papa. Kanayon ang mabartok. Awan madlaang sir-serbi ti kinabak nang mi. Gapo ta nariribok mo ti pamilya mi. Maawatak ti marikrik nan, friend. Ngam saan ka ko mga agpa-apekto. Ikarkararagtakit di, ama ka amiris tumat na ang tinam. Kat utuban na tibigdot na. Sapay la ko mga ruta kas na ti mapasamak. Diyak kayat amarakrak ti pamilyami. Win, friend. O ala, oh my God. Sumrektan di ta classroom. Mangrugin ti klase tayo. Ay na, si kamot gaya, Angelica po. Mala, oh my God, sumrak ka. Agyaman nak, Lola. Mala, nagtugaw ka po. Wan, Lola. Kailiw kayon, Lola. Uray siya ka po. Nabayag nga minon day dinaudi apan nakakita ka. Kumusta kayo? Nalidayak, Lola. Amoy mo't siguro ti makagapo. Wan apo. Bayam, kasaritak to ti inam. Saan arumbang akas titar aramidan na.
Gaputa kaasi kayo iti amam. Nagsingput ti amam. No apay ang nagbirok pay laeng tinam iti sabali a lalaki. Kasarita yun ni mama, lola. Barang agbalbaliw. Wala po. Talagang aramidak na ita. Mala, dito'y ka na mangal daw. Ado timpalutok amakan. Iso adang gayan na kami amangan, wan. Wan, lola. Mama, Oh, apay akas naman ang ti panangkitam kanyak, Angelica. Ada ka di kayat mo nga ibaga? mama. Talaga ka di nga awanan patagmikan ni papa kada kayo. Talaga ka di anapat patagan day nga Alex. Ngamda kami a pamilyayo. Sumardang ka man si ka, Angelica. Di mo amot ibagbagam. Mamin ano ka di nga ibagakken ka, asaan kun nga ay ayatan ti amam. Napukawan anamin pinsan ti ayat anariknak para ken kuana. Narigat ka di amaawatam dayta. Managing bubukod kayo, mama. Bagay lang ti amuyo ang panunutan. Bukod yun lang ang pagragsakan ti pampanunutan nyo. Anya, di nakpagsasawan iti kasta. Anak kalaeng, iso adinak nga diktaran iti kayat kung aramidan iti biyag ko. Naawatam! Madamamon gayam ti panagbasayo iti pagyawarnak dito'y salas, papa. O adto'y nangyagak iti kapiyo. Idi suklatan iti lamisaan. Hindi man ako na iha. Apay, awan ka di ti babaunan. Adada, papa. Ngam siya kung tinang timpla. Kanangyag iti kapiyo. Papa, nagsarita kayo ka din ka ni mama? Saan pa iha? Kan may sa amok, adinak mitlakayat akasarita ti inam. Isu abay-bay ang tapay laeng. Barang makaamiris tumatlaeng. Sapay la ko mga rod. Takasta ti mapasamak, papa. Diyak kayat amarakrak ti pamilya tayo. Gapo iti minamaang nga aramid ni mama. Anya ka diti kayat mapagsaritaan ta, Angelica. Apay nga inawis nak dito restaurant. Diritsaan kayon. Kayat ko ang adaywang ni mama. Saan kami ang naragsak? Gapo iti dakas nga aramidan nyo. Pasensya ka niya. Ngamjak ka ba na mapukaw iti biyag ko ni Aleta. Ipatpatag ko na iti inam. Iso sorry. Ngamjak mapatganday takid daw mo. Agpakpakasi ha, Uncle Alex. Adaywan nyo kumati inak. Basol ti kastangar aramidan nyo. Siyak itan ti ipatpatag na. Saan nan nga ay ayatan ti amam. Iso ajak mapatgan tikid daw mo. No kastangarod, ipakpakita yu lang ti kinaawan konsensyayo. Diyo amo apananutan tirik na ti sabali. Awan sirbi na at ti adal kayo. Pasensya ka niya. Ngam talaga ajak kabaalan as sinaan tinam. Gaputa ay ayatag unay. Nasaya at tasimbang petkan, Angelica. Ada kayo matgayaman, mama? Ngam apay ang makakaungat kayo? Apay akas dya iti naramid mo. Apay a pinabainam ni Alex. Apay? Kaguradak ka di? Gapo itikas dya nga inaramid ko, mama? Panagkunak katawan matdakas na tikas dya nga inaramid ko? Kinasaritak laang mat. Kat imparupak kan kwa na ti kinapod no. Anya, Apay, mama? Talaga ka di nga awan konsensyayo? Saan kayo ka di amasyan ang makakitkita kan ni papa ang marigrigata? sumardang ka! Di mo amot ibagbagam. Mamin anok ka di nga ibagakan ka. Adjakon ay ayatan ti amam. Napukawan na namin pinsan ti panagayat ko iti amam. Ni Alex itan ti pudno nga ay ayatak. Natangkanan na talaga ti puso yung mama. Hanggang ala, no talaga asaan kayo na malapdan? Aramidin nyo latang arudan ti anyaman na kayat yo. Idawdawat ko. Asapay la ko mata makaamiris kayong tumatlaang. Anya, naiturad mo akin na sarita day nga Alex, friend.
Nagturat ka matan. Jak nga mainan ka ba ulan akit kitaan ang marigrigatan ni Papa? Gapo iti matingar aramidan ni Mama. Ngam, ang mga nukagura na katiinam, gapo iti kastingin na ramid mo. Talaga kaguranak ni Mama. Ngam sa anak ang mabutan. Gapo tawan mo tidakos na iti naramid ko. Ala, idaw-dawat talaktan. Asapay lang ko ma, tama ka amiris da ngagpadpada. Kat idyan dan timadi nga aramid da. Agyaman akan ka, friend. Awan anyaman na, friend. Ang pagayam tangarod, isungay saksakit ka. Ala, lipatan pa ang tiparikot mo. Sumrektan di ta classroom. Gapot tamang rugin ti sumaruno a klase tayo. Angelica, apo. Malmalday ka manan. Anya ka di manan aya ti parikot mo. Lola Sheila, masyanak namin unay kan ni Papa. Gapo iti kasingar aramidan ni Mama. Mabaybayan pa yan ni Papa ti salunat na. No daduma, kasladyak pa ikitin mayulo ti agadal. Gapo iti kasto ang mapaspasama. Maawatak tirik na, apo. Ngampang nga asim. Tasaan ko maada ito yabanag ti pakadadaulan ti panagadal mo. Lola, Ikararag tayo kitday. Asapay lako ma. Tama ka amiris tumat lang tinam. Kastamot tanjay ka relasyon na. Anya ka di manen ti ibagam, Angelica. Apay nga inawis nakmanen dito restaurant. Uncle Alex, maudin dahi ti apanakisarita kada kayo. Katsapay la kuma, tamapat gamday ti akid dawagkan ka. Anya day ta, iha. Ang pakpakaasi adaywan nyo kuman ni Mama. Diyak kayat amarakrak ti pamilyami. Gapo iti minamaag a relasyon nyo. Angelica. Apay, kayat nyo kadidi agnanayon ngagbasbasol? Husto ka, iha. Diyak kaya tiyag na nayon nagbasbasol latan. Iso sige. Patgak tikid daw mo. Likli ka kunti inam. Katput den mi matan ti basol a relasyon mi. Agpaysukad itim bagayo, Uncle Alex. Waniha. Naamiris ko nga awan nga agpayso ti masakbayan ti basol nga yan ayat bikini mamam. Kat di kagdanag. Siya kunti umadayo. Pakawanan nak iya. Agyaman nak, Uncle. Kat di kay madanagan, napakawan kayon. Kat sapay la ko, ma. Tamasarakan nyo ti ayat, ang maikari kada kayo. Anya ka diti ibagayo kanya, Mama? Angelica, anak ko. Agsangit kayo matan, Mama. Nagsarita kami ka ni Alex. Kinunana kinasarita mo kanwa. Pakawanan dak, no inaramid ko mantikas jay. No mabalin ko, ma. Diyak kayat amarakrak ti pamilya tayo. Gapo iti minamaag nga aramid yo. Saan ka madanagan, iya? Saan ka kagura? Gapo iti kasjay nga inaramid mo. No di kat dayawan ka. Gapo tanay turid mo tinakisarita ken ko. Mama, katagyaman ak iti Diyos. Gaputan na laulawagan matlaang ti panunot ko. Kat naamiris kon ti bindot ko. Makiwin naswasa kon ka ni Alex. agpay sa Mama. Naragsakak ka po iti dayta. Puno tinangag mo, iha. Katagyaman akan ka. Gaputa saan ka simuko kanyak. Nakaamirisak gapukan ka. Gaputay patpatag kayo kan ni Papa, Mama. Katagyaman na. Gaputa saan matlaang amarakrak ti pamilya tayo. Mario, mabalin ka di nagsarita ta. Apay, Alita. Tapnukid dawom kadimanen nga agsinatan. Saan? Kayat ko ti agkid daw iti pamakawan. Amok ana nagsanti nagbasulakan ka.
Sapay la kumata papakawan nakpay. Alita, Ikarig, agbalbaliw akon. Kan nakiwin nasuwasa kun ka ni Alex. Mapakawan nak ka di pa'y Mariwa. agpayso ka din dagita amang mangagkukan ka ita. Alita, Wan, katsapay la tama pakawan ak, gapo iti nadagsan na nagbasulakan ka. Iti pamilya tayo. nabayagan nga inururay ko daytoy agundaway. Ipatpatag ka launay, Alita. Kat di ka agdanag. Napakawan kan, bakat. Agyaman ako, Nay Mario. Agyaman ako. Kanapakawan nak itilaksid tinadagsan abasul ko ken ka. Mama, Papa, Ah, naragsakak. Gapo iti kasta makitkitak kada kayo ita. Saan matlang ang marakrak ti pamilya tayo? Ipatpatag kayo, Onay. Mama, Papa. Nakaragagsak ka, friend. Gusto ka, friend. Gaputan na ornos matlaangan da mamaken, Papa. Naragsak dagiti dimar ay iti na ngayon at Thanksgiving party, friend. Kablawan ka. Gaputan na ornos matlaangan dagiti dadakkel mo. Juan, Vina, friend. Ala, umay ka. Intay dyan lang misaan. Makipagragsak ka kada kami. Ita, naragsak kamin. Gaputa namin pinsanan nga inidyan ni Mama, timadi nga aramid da, Mr. Lonely. Kat ni matangkal Alex, nadamag ko ang nagabroden, tapno maadaywan nan ti inak, kat makalipat dan ngagpadpada. Kastain kat agyamanak, tuy pagayam mo, Angelica. Angelica pagayam ko, nasaya at met, ta nakaamiris ti inam. Tapno naurnos yung mutlaeng ti pamilyayo. Kat dayawin ka, gaputa saan ka nagrebelde, akas iti aramiden dagiti duma. Ala, sapay la kuma, tamataginayo ng ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, maing kay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Angelica, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan agabi, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Tinak isalaysay, kat napasamak idagdandan na kami pailaeng iti asawak. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Gabi. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Gabi, anak ko, sa dino ti papanam. Apay akas lagdardaras kamot apumanaw. inaksurutan ti asawak nanan. Dakkel ti atap ko, amapan mananday jay iti ayan ti lalaki na. Anya, ay unay mutan ti aramid ti asawam. At dalang arudan anak yaw. Ngam naaramid na pa'y latinang lukukan ka. Numadot talak apud mo ti atap ko, nana. Jakla amon ti maramid ko. Ay naanak ko, agkalma ka kumalaang. Di mo pagturayan ti pungtut mo. Ikarigatak nga ramidin da ita, nana. Sige, mapana ko na. Itatadatan dito'y balay. Mabalin ka ding agsarita ta, Alexa. Anya ka diti pagsaritaan ta, honey? Sinurot ka itay iti restaurant na panang. Kat nakita ka nag-sweet kayo iti lalaki akadwaman.
Kaya't kung ibagam kanyak tipod no. Adda ka di relasyon nyo iti dayjay a lalaki. Ha? Awan, honey. Gayam ko lang ti bagbagam a lalaki akadwa kitay. Gayem mo. Ngam nag-sweet dagiti text yu iti tunggal maysa. Saan asyak tiluklukwam, Alexa? Nabayagan nga adda atap ko, nga adda sa bali a lalaki. Ngamjak lang timtimak. Gaputadyak kayat amadadaal ti pamilyata. Apay an aramid mo kanyak ti kastoy. Inaramid ko ti amin. Tapno lang agbalinak ang nasayahat nga asawa kan ama. Talaga ka di akayat mo amaamuan ti songbat iti dayta asaludsod mo? Iso anak relasyon iti sa bali. Gaputaawan oras mo kanyak. Pasiglatan at trabaho tin into naram. Trabaho tin into narak. Gaputa kayat ko amaikan kayo iti napintas a panagbiag. Ngamno talaga adin akon kayat. Nawaya ka nga rod a pumanaw dito balay. Agsinatalangan. O sige, day talaga yam. Itamot lang, pumanawak dito'y abalay. Ngam itugot ko ti anak ta. Din, anak, urayan ka ijay kotse, ha? Sumaruno kan tulangan ijay. Sa dino ti papananta, mami. Apay asaan ta akadwa da daddy kan lola. Awanan ti adupay asaludsod. Basta agpaitulod kan tulangan ka ni dadin ijay lugan. Apaman amalpas ti panagsarita yo. Sige, mami. Daddy, nagapa kayo kadikin ni mami? Apay asaan kayo asumurot iti papanan mi? Adda lang amin parikot mi kan ni mami, anak. Iswa sa anak pala sumurot kada kayo. Ngam di kagdanag. Tanawan trabaho kiti opisina, sarong karang ka. Daddy, diyak kayat ti sumurot ka ni mami. Kayat ko adi tuyak ngagnaad. May-mayat, no iti ayan ni mamim ti pagnagdam, anak. Iti kasta, adda mga sikasukan ka. Ala, umay ka. Itulod kan ijay kotse, urayin na kan ni mamim. Oh, pare Gabi. Madlaw nga da parikot mo ah. Agasam, nagadong tinainom mo? Bay anak lang nga ginong taray. Kaya't ko lang nga malipatan ti problemak. Apa yan? Anya ka di talaga ti problema. Sinurot ko ni bakit ko itinapanan na restaurant ti di kalman. Kat naduktalak. Nga sa bali a lalaki na. Anya? Naramid na kan kati kasta? Uwan pare. Kat hindi niya sakita. Intugot na pa iti anak mi iti ipapanaw na iti balay. Oo na yan. Ay, jak ipagarop akasta ti pagbanagan ti pamilya. Ang naman niyang arod ngay. Talaga akasta ti biyag. Agbalin ka langan na natibkar para iti anak mo. Sapay la ko ma. Tamaurnos tumot lang ti parikotyo iti asawam. Nay, apa yun nakasta tilang at higayang baho nilo baraok. Ay, Nabartagmutan nga intulod mo dito'y balay. nagbartag. Pakayat na kano amalipatan ti parikot na nana. Inawis na kaginom. Ngam sana ka nagbartag. Tapno at damang itulod kan kwa na iti panagahawid na. Ala katagyaman na ka, iti panangitulod mo kun kwa na baraok. Natisturbukan sa payan, gapo iti gayang bao. Ala, pare, agida ka. Dayta nana. Napaid dakon. Ala, agawid akmatan. Agur-uray ni bakit ko di balay mi. Sige baraok, katagyaman akmanan Awanan yaman na, nana. Ay, anak ko, gusto na maturukan. Inton bigat talangan agsarita. At iti kape, anak ko. Agyaman ak nanang.
Nagsakit ti ulo ka. Danda ni Jack pa'y kaya ti bumangon. Kasanaw kat nalaos ti bartak mo idirabi. Intulod na kanino ag ayam mo. Kasta ka di. Jack, amot inararamid ko idirabi. Amo ka na dagsan ti pagdaldala ng ita. Ngam saan mo kumamot abaybay ang tipagim. Panunutom ti kakaisuna nga anak niyo kin ni Alexa. Nanang. Saan ka nga agmaymay sa anak ko? Adda kami dito'y para ken ka. Agyamanak. Taadda kayo wala tamang tartarabay kanyak na anan. No saan laga po kada kayo? Jack lamon. Amangan no nadadaalang tibiyag ko. Pari Gabi, husto ti imbalakad kan kanina na Marieta. Sana rumbang abaybay am ti bagim. Gapulang iti napasama kada kayo ti asawam. At dapay mat ti anak yo apang ipamaysami ti atensyon mo. Talaga ngamin anasaktanak iti inaramid na kanya, pare. Jack man ano, inaramid ko mat amin, tap nagbalinak ang nasaya at ngasawa kan kwa na. Ngam insukat naklat ta. Sinayang na kani bakit mo pare? Saan na na-apresyar tinapudno a panagayat mo ken kwa na? Nupay kasta, ikagumamlat ta apakawanan. Ipagpagapumlaangan kini Dane nga anak yo. Jack, amo no maaramid ko dayta, pare. Ngamin, gura kan sakit ti markriknak ita. Gabi anak, awan sarak mo ita, saan ka day? Awan nanan, napay ka di. Anya nga ta, no ayabam dito iti anak mo. Tawan mo't klase da. Kinapudno na. Dayta mo ti planok nanan. Sumarong karak, iti ayan da Alexa. Takayat ko makita ti anak ko. Ay, kayat kumati sumuro, tapno makitak mo ti apo ko. Uray saanan nanan. Mabannog kayo laeng. Sapay adayo ti ayan da Alexa. Urayin daglangan dito'y balay. Ala, no da itati ko na anak ko. Katsapay ko tapalubusan ni Alexa ti anak yaw ang maturog dito. Si kamat gayam Gabi iho, nasaya at mat napanunot mo tinagpasyar dito'y balay. Uwan papa, kaya't kung amin na makita ti anak ko, sungay mayak. At dahi ti salad na, aggurigor, isuasan arimrimwar. Anya? Kat ni Alexa, papa. As-asikasun na ka dito anak mi. Dahi tangarod ti parikot, kanayon nga awan dito iti anak ko. Isuada kami kini mamayon ti kadwa ni Dane. Anya? Sana mabalin dito papa. Masakit ti anak ko. Ngam di naman la asikasuan. Pasensya kayon papa. Ngam alaat ti anak ko, kat iawid kon ije balay mi. Iti kasta, maasikaso ana imbag. Dahin anak, kumustan ti Riknam? Nasaya at matan, Daddy. Sana nakas iti sigod. Nasakit ti bagbagit. Imbaglaan at tay manugot ni Lolo Arturo asumurutak kada kayo. Daddy, mabalin ka di nga dito yaklangan po deri yung agnaad. May mayat dito eh. Gaputaada kayo ang mga sikaso kanya. Anak, talaga kadiasaan na ka nga asikasuan ti inam? Kabayatan ti kaddam iti poder na? Saan unay, Daddy? Gaputa ka na yun arumwar. Imbag kadadalolo amang kadkadwa kanya. Ngam, dumalata nuda kayo adadakil ko ti kadwa. Sige anak, dito'y kan balay nga agnaid. Ngam masapul nga agpakada ka kan ni mamim. Kastamot tan kan ni lolong. Anya, kayat ni Dane ti agnaed iti poder mo? Saan ang mabalin, Gabi? Siyak ti ina. Iso arumbang lang nga iti poder ko ti pagnaedan ti anak ko. Sika nga agpayso ti inana. Ngam ti saludsod. Ar-aramidem kadit ti responsibilidad mo kas inana. Anya? Nakunakan niyak ni papam.
Akanayon kakano nga awan dito'y balayaw. Amom ka di nagsakit ti anak ta. Imbes ko mga asikaswang. Saan? Taadda ka iti ayan dagiti babarkadam. Wano saan? Kadwam ti lalaking. Gusto lang nga iti poder ni Gabi ti pagnaidan ti anak yo, Alexa. Anya? Kanunungan nyo day taagabi, Papa? Wen, gapo tayo responsable ka mat. Kan may sa, uray no makumikom ni Gabi ti trabaho na, maramid na lata ti responsibilidad na kas ama. Isungawan nga rut parikot, no itayan da Gabi ti pagnaidan ni Dane. Nagpartak ti panaglabas ti oras, pare. Panag-aawit man gaya, main. Huwag nga rod pare. Uray siyak. Diyak napuputan ti panaglabas ti oras. Kasano, katay talatan trabaho ti asikaswam. Saan kan sapay na nagmerienda itay? Ha? Ay huwag gaya niya. Nalipatak mo ti nagpagatang. Madamag ko man lang, pare. Awan ka din ti planom ang mga asawa manin? Ay na pare. Awan day ta iti panunot ko. Kontento akon iti kasto nga estado. Ken adamat ti anak ko apang ipaayak iti atensyon ko. Happy birthday, Daddy! Agyaman anak ko. Ay na, dandani pa'y kid din nalipatak. Kasangay ko gayam ita. Kasano mo nga may nanak ko. Kanayon ka ama kumikom iti trabaho. Iso adi mo pa yan malagip ti kasangay mo. Kasta talaga ti lumakay, Lola. Managlilipat. Ay na, pagkay saan dakmanen. Alagid din, agrubat kayo. Intay mang restaurant. Yay! Mayat data, Daddy! Gabi, sa dino ti pangipanam kadagita na tawan ni Alexa. Apay nga enroar mong utaon. Kabil ko di bodega nanan. Ngamin, tunggal makitkitak dagito'y aladawan. Maipalagip kanyak ti inaramid ni Alexa. Iso na saya at no idulin ko langan. Ay, maawatan ka, anak ko. No day talaang ti amom apampuspusan, tapno maka-move on ka. Ala, kataramidam ah. Pampanunutak lang nanang. Siguro, no saan ang naglalaki ni Alexa? Nalabit ang naragsak pa'y laging gaita ti pamilyami. Saan kumamat a broken family, ti di maklan ni Dane anak mi. Napasama ka, anak ko. Iso nga awanan ti maaramidan tayo. Tinapatag ita, kat makit kita, kan makadennam ti anak mo. Daddy, Lola, nagalisto ti panaglabas ti aldawaan niya. Umadanin ti panagturpos ko iti kolehiyo. Wun nga rod anak, kat kablaawan ka. Itapay laeng, apo. Kablaawan kan. Thank you, Lola. Agyaman akmat kada kayo, Daddy. Tauray na saan akumpleto ti pamilya tayo. Inaramid yo latta ti responsibilidad yo kas amat. Inaramid ko lang ti amok apagsaya atam. Katagyaman akmat. Tasan ka agimura kanyak. Gapot adyak inikan ti inam, iti gundaway tapno agsinublian kami. Maawatak ngamin ti sitwasyon nyo, Daddy. Iso asa anak agimura. Ken oray ni Mami. Pulos asa anak anagimula iti sakit ni nakam kankwan. Oh, Mami. Nakapasyar kayo man dito'y balay. Adda ka di gagara yo? Imbayak, takayat ko ayawat to'y sagot ko kan ka. Para iti umadanin apa nagturpos mo, anak. Nagsapamutan ti panangyawat yo iti graduation gift, Mami. Amangan nga minno sa anak ka makaumay ti graduation mo.
Gaputa mabainak namin kadadadi kan lola mo. Mami, Taapay kumaamabain ka, Alexa. Gabi, Awan ti rumbang apagbainam. Ta para iti anak ta, ti idadaray mo iti graduation. Kan maysa, doan yaman dagiti napaspasamak iti relasyon ta idi. Lipatan ta kuman. Agbalin talangan na sibil para iti kakaiso ng anak ta. oh, makita yung mami? Iso nga umay kayong tumat-ain ton graduation ko. No kayat nyo, isurot yun ti asawa yun. Kas namot ton ti kabsat ko. Itikas na, makitak mat ida. Kas tauna iti ragsak ti anak ko iti panagturpos na iti kolehiyo, Mr. Lonely. Gaputa adda kami adadakkel na iti daydi agundaway. Ita, addamatan pamilya ni Dane. Retirado akmetten. Aging galangan dito iti pakasaritaak. Ket pagyamanak unay, numapili ama idrama. Ito'y pagayam mo, Gabi. Gabi pagayam ko, dayawak unay iti kinasaya at mga ama. Gapu taure nagsina kayo iti asawam, saan kalata nagkurang iti anak mo. Ket inaramid mo lata ti responsibilidad mo ken kuana kas ama. Ken nasaya at mati inaramid mo, apan ang pakawan ken ni Alexa. Gapu ta si kamot laang ti marigatan, no agnanayon agura ti adda iti kaunggam. Buano papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti naga na Gabi, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Daya Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Emil. Manipod probinsya ti Abra. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Dua kami laeng nga agkabsat. Kat manipod ubingak, pinagim-imunak ti kabsat ko. Buano papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Emil. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Apay pinakibiyangam ti ayayam ko. Kita man, nadadalan. Sorry manong. Di ko naman kiti. Umapal kay ti ayayam ko. Nusyak ti bumulod iti ayayam mo. Di na kayat apabuludan. Aglablabas kan. Gaputa mo masikati kay kayat ni tatang. Sana pudno day ta manong. Saan mo mat ngamin nga ayaman? Iso a binulod ko. No si kamot ngamin ti bumulod iti ayayam ko. Kat iranamat amadamapay nga ayamak. Nagadupay lang ang rason mo. Tarimaanam ti dinadal mo nga ayam ko. Pasensya kan manong. Ngamjak amo at tarimaanan. Anya? Apay nga rod a pinakibiyangam. No dadaalam at lang. Ha? Anay ko manong. Ipulong ka kini tatang. Tatang! Ni manong! Ninanugnak! Anya man ang tipagapapaan nyo aya? Ni Max tatang. Dinadaal na ti ayam ko. Day talakit din, tipangdangram iti kabsat mo. Apay, napatpatig ti ayam mo ngam ti kabsat mo? Talaga nga isakit yun ni Max. Amok nga iso ti kay kayat yaw. Day taman ang tibagam. Apay aya nga awan aanusam di takabsat mo. Di mo lakat mapasensyaanan. Sikati inauna. Iso as sikati agpasensya. Anang, apay akas dyan ni tatang. Saan nakakay kayat? Kitaan nyo. Ni manan Max ti insurot na itinapanan na. Kasano, kat dinanog mo manan. Insurot na taamangan ka no agapa kayo manan. Apay nga rod asaan asyak ti insurot na. Ay na anak ko, maawatam kumamat ti sitwasyon. Si Kati inauna, kat ni Max tinaudi.
Natural nga daken kwa na ti atensyon, ta isuka nga rod ti inaudi. Saan aday ta tirason nanang? Agpada kami mat nga anak yo. Apay nga yakas jay? Alahos to daytan apasugnod mo. Sana bale, mapanak makitsenda inton bigat. Si kamot ti isurot ko. Gumatangak iti kasapulan nyo kin ni ading mo iti pagadalan. Tani, panagsasarak tumanan. Ag high school kan, kat ag nakam kakuman, gaputa saan kan nga ubing abasit. Emil, agkuyog kayo kini ading mo asumrak iti pagadalan ha. Urayang biit, agsuksukat. Yamot tan tatang. Apay ang masapol nga urayak. Kat kabisado na matipagnaan. Muna akon, tamangan numaladaw akpay. Nasapa pay. Hoy, saan ka man nakasta? Apay, di mo kayat akaduam ti kabsat mo ang magmagna. Nagbayag mo't ngamin nga gungkunay. Kat anya nga rod ngay, si kamot ti mo na ijeban nyo. Ti kunayo kidde. Awan husto amar aramidak. Ngamno ni Max, husto amin ngar aramidan na. Apay ka di ay akasta ka? Kayat mo takabilin kan? Ha? Saan tatang? Hoy, nukunak nga urayam ti kabsat mo. Urayam! Apay ang nakabaybayag kang agsukat, ha? Ha? Apay ka di manan manong. Amom ka di nga inururay ka. Taisuti ko na ni tatang. Apay ka di akas lakagura nakakanayon manong. Gaputa si kalang tigay kayat ni tatang. Kasano? Kat kanayon nakmat ngamin nga apaan. Isumat ti pakaungong tam kini tatang. Sanak ngamin nga apaan tapno kay kayat nakamat ni tatang. Isungayad addam. Taam mo makay kayat na ka ni tatang. Saan kamit nga apaan manong? Si kamot ti mga apa kanyak. Saan ka na sumanao? Karo masurunakan ka. Ala, umunakan. Jak kayat ti makikadwakan ka. Mapantakit din manong. Ang mga numaladaw ka, wag paudi ka. Umunakan kunak! Apay nga idurunak ngay. Nudi ka pala umuna, makaraman kan kanyak. Sige nga rod manong, umuna akon. Adayta, sagay sa kayo iti bisikleta. Tapno saan manan nga iso ti pagapaan nyo. Yehey! Addan usarak asumrak iti pagadalan, tatang. Agyaman tatang. Addan usaran mi no mapan kami ti pagadalan. Saan kami na magmagna? Nga magananad kayo Saan kayo nga agpating nga iti kalsada? Agpaigit kayo laeng. Wan tatang. Emil, tangay sika ti inauna. Kitama ka nayon ni ading mo. Saan mo abaybayan? Laklakayan mo ton, tatang. Apay kumangay, abantayak pay laang. Ni Max Latan, tinapatag kada kayo. Ada trabahok iti adayo, iti manungal daw. Iso abantayam ti kabsat mo. Da kayo ti agsin nakit iti pagadalan nyo. Adalang sana nasayat ang mapasama kabayatan ti kawan ko. Agsungbat ka. Apay asikala ang ti simangpat. Ayan ti kabsat mo. Anyat orasan. Laklakayanan ni Max, nanang. Amo na mo ton ti aramidan na. Sana nanas ka na bantayak. Apay, di mo lang nakitan di tadalan mo. Apay ngay nga awan pay. Diyak amo Ay unay kamot anak ko. Kaslaawan pa nang isakit mo iti kabsat mo. Sa anak ayaya, nanang. Agpada kami mo't nga anak yo. Ala, siyak nga rudan ti agpaabagatan. Inak sa pulan ti kabsat mo. Diyos ko, nasagid ka na tilugan ti bisikleta ni Max. Katintaray tayo hospital. Apay asaan nga baga kanyak ni Emil kat nakita na kanuman. Pardasak ti magna, agawit at pahitawan na pulos kwartang igam ko. Apay adi mo imbaga adagos kanyak. Anasagid gayam tilugan ti bisikleta ni ading mo. Katintaray da iya ospital. Awan ti amok iti dayta, nanang. Saan kan nga aglibak pay? Taado tinakakita nga amom tinapasamak. Ngam pinanawam kit din. Awan matlahang maramida, kurag subliak. Tinakasagid kan kwa na ti pabasulan nyo. Sana siya. Diyak amuno apayakas ta ti ugalim. Uray gayam matay ti kabsat mo. Awan anyaman nakan ka.
Talaga nga awan panagnaknakan mo niya. Di ka kaya't abautan. Ang pilitan nakmat! Anay ko! Anay ko, tatang! Kaya't mo ka din amatay ti kabsat mo! Saan ko abasol tinapasama kan kwa na, tatang? Tinakasagit kan kwa na ati aking basol? Wana! Tabi na ibayam! Nagdamag pa'y ti inamkan ka. Ngam kunam ka no, asaan mo nga mo tinapasamak. Asino ayatin malalaam, takas ta ti ugalim. Jakpagan ano ti anak, akaskan ka. Sandak kaya mapagan ano anak? Kunak tupay. Sandak akay kayat. Patuluyak langan ti planok. Nakaturog daminan. Agimpake akon. Agtalawak langan. Usarap ti bisikletak. Patsyok ang makaadayuak. Uray bisikleta lang ti usarak. Nana, kumbuya kun ti awit yo. Amok ang marigrigatan kayon ang mga awit. Alaman nga rood, Barok. Naimaglakit din tayo masinag ka. Talaga ang marigata na kanagiti karga. Sa dinok ka diti pangituludak, Nana. Sumurot kalatan kanyak. Agtaksi ako na taano nagiti karga. Sige nga ron, Nana. Umuna kayon, tas umurutak. Sige. Sa dino ka diti pagnanaedak. Maturugak iti kariton, Nana. Nagtalawak ngamin. Nauyong ni tatang kanyak. Isu api manawak. Kasta ka din. Kaasi ka ba't nga ron? Amangan, no kayat mo ti agtrabaho kanya. Aggarden ka. Agmula kayo iti samo. Adda talo akakadwak. Ken saan mo mo na problema ti pagyana. Taadda baraks yun. Dakdakkel ti sapul mo no agtrabaho ka kanyak. Ngam ti agkumkumboy ka lang. Kaya't ko, Nana. Nagsaya atin ngay. O alang garod, sumurot kan kanyak nga agawin. Kasano? Awan mo tunay paggastusak. Libre ti kanak, kan pagyanak. Nadagsan lang ti trabaho. Ngam kabalak man. Ay, awan manandang iti talwa kakadwak ita. Nagawid da. Tad na ngamin pamilyada, ngawidan da. Ay, mailiwak matan kaninanang. Ngam nasakit latta tinakam ko. Gaputa mariknak animax laang ti paborito dang anak. Apo? Asino ti tao dita? Imbaon nak ni Madam amangyag iti abastuyo. Ado may mangyag iti abasto. Mabit lang. Kapin ano nga tani na doon na dahitoy? Nagpintas matan. Ala amon dagiti abastuyo. Kit kita anak matlatan. Pasensya ka na. Nagpintas ka ngamin. Anya itayong tinagan mo? Kapin anom ni Nana Dona? Siyak ti kabarbaro ababaunan na. Siyak ni Jing. Siyak mat ni Emil. Alaam nga roden lagi ti abastuyo. Tagsubli akmatan. Agyamanak Intun maminsan. Uray saan mo nga itulod dito dagi ti abastumi. Ay abanak natan. Tasya kung ti umay mangawit. Imayak, takayat ka akasarita. Anya ti bagayo, Nana? Masikog ni Jing. Kat imbaga na asika ti amana. Agpaiso ka di. Nana. Kat pasensya kayo Nun aramid ko tikas di iti katulong nyo. Ulilan ni Jing. Kat tangay putot mo ti sikog na. Takdaram nga rod. Palubusan kayo nga agden na, taadaan kayo matan iti husto nga edad. Ngam agtrabaho kayo latta kanyak. Libre ti pagyanan nyo. Kat inton aganak ni Jing,
agkasar kayo. Adan tumatan siguro urnong yo. Uray tumulong akto iti gastos. Agyaman na kada kayo, nana. Talaga na singpat kayo kada kami. Basta agsingsingpat, kan aggaggagat kayo man. Itata nakapagpasngay ka na. Kaya't kung agkalaysatan. Uray simple lang. Sayang ngamin ti magastos no nagarbo. Nang runa, kataddan anak ta. Kan ulila kamten. Kat sikalat ta, Okay lang kanyak. Di importante. Saan na kami abaybayan iti anak ta? Agyaman ak numawatan nak Jing. Among, nakaragragsakak. Anadda anak moten iti bukod a pamilya. Kasta akmat. Naragsakak mat, Emil. Kaano lang dahi di kalay sayo ka ni Jing? Anggap, masikog man itan. Uwan nga rod nana. Ngam husto lang matitalo taon abaat danto. Iti ipas ngay ni Jing amay kaduang anak ni. Kat, awan ka dit plano yung agpakita iti pamilya. Awan nana. Sa anak mo't lang nga napatag kadakwada. Adakan ka na ita. Agam, amangan numaamwanda nga dan apudakan ka, kat maragsakan dan. Apay ka dyan, pakibibiyangam tayo ayam ko Kita aman tinapasamak. Nadadalan na. Anay ko manong. Jack mating gagara at dadaalan tayo ayam mo. Anya saan? Anay ko manong. Tatang! Nanang! Ni manong! Jude! Apay akap kabilang tikapsat mo, ha? Dinadaalan na namin tayo ayam ko, tatang. Ala, gusto daytan. Gumatangak to iti kasukat na. Kat di mon ululitan asaktan ti kapsat mo. Maawatam! Maawatak itan ti amin, Jing. Anya di kayat maasawan? Ni tatang. Kinagurak. Gaputa panagrik na ka. Kayat na idi ti kapsat ko ngam iti siyak. Ngam maawatak itan ti riknana. Kat, anya nga ro ti planong ita. Kaya't ko ang makita ni tatang. Kat agkidawag iti pamakawan na. Nasaya at mat, tanaka amiris ka, lakay. Swerte kakit di Taad dapay nagannakan ka. Agbati kayo pailaang dito'y balay. Agawidag. Kat itnak agkid daw iti pamakawan ni tatang. Sika ka di daytan, anak ko. Uwan tatang. Kat pakawanan na ko ma. Ay na, nabayagan na napakawan ka. Kumusta ka, Itan? Kailiw da ka una yan kininanang mo. Tatang. Adan asawa. Kanduang anak ko. Tatang. Nakamiris ako na. Maawatan kayo, Itan. Tatang. Kat, sa dino nga ro ti ayan ti asawam kandak iti anak mo. Apay asan mo ida nga insurot. Di kay madanagan, tatang. Iti pa nagsublik to dito kaduak tong ti pamilyak. Inyam amok nga rod ni Jing nga asawa kan dagiti dua nga anak mi kada tatang ken nanang Mr. Lonely ket napalalo ti ragsakda. Ita awanen ti dawatek iti Dios. Limag-an ti riknak ididimawatak iti pamakawan kadagiti nagannak ko. Tuy pagayam mo, Emil. Agyamanak pagayam Emil iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, awan ti nagannak, amang isuro iti pagdaksan ti anak da. Ket ita taaddan anak mo, ditan ang mapanagnakam, asaan anag kam mali,
dagiti dadakkel mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Emil at taga probinsya ti Abra. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.